thlir tu le ngai thatu zong zong te che bai le vek ule tan hril nula mail tha Marina lal chan choi dan chung changa kan police te chet dan puilu tukhi a soi lo thei lo ani engtin nge an chui chu dan awa han turu em an lo wa fing em ma kan wa han son em tiro kan police te chet dan a pui riap riap khop mai zonuam outpost ni thum thlasom pahnih sang ni som ni panga dariat le achan ve ema pujon sang hnuna tan hril veng pui hnen atangin atunu Marina lal chan choi kum som ni le paruk Daughter of Joseph Malsoma tan hril veng pui chu ni khat thlasom pahnih sang ni som ni panga dar som pakhat le chan ve ema an chen nei na tanga mamo lam tora chuak chu ni thum thlasom pahnih sang ni som ni panga thlengin ala holo thu report don ani a malak sak turin police an nge na zonuam police outpost general diarrhea mibo report ji alu ni in theito pazon pui ngal ani mibo Marina lal chan choi kum som ni le paruk chu nili thlasom pahnih sang ni som ni le panga atangani som pahnih thlasom pahnih sang ni som ni panga chung hian police le tan hril khotlang te nen tangkopin theitop chu azon ani a hetia mibo zon na kalpui ni lai hian Marina lal chan choi mobile phone number 6909104207 le 8259895917 chu a call detail report tela chuakin uluk taka zir chian ani a CDR atanga abiak thin te chu thuzo ofia anni a CDR atanga lan danin Marina lal chan choi aboni hian abiak mi pakhat chu uluk taka thuzo ofia ani a nima sela Marina bo chung changa hian evidence tha aom lo wangin chuale ngal ani Marina lal chan choi zon na kalpui ani mek lai hian ni som pathum thlasom pahnih sang ni som ni panga darnga le minute som ni panga PM a pu arrest lalrin sanga tan hril branch OMA hne na tangin MZU football playground bula mei charuang ni om tak an hmu thu le he ruang an hmu hi mibo zon mek Marina lal chan choi ani ngei rin thu zonom police outpost a don ani a chanchin hriat ani vele ruang hmuna hmun chu police team in pan ngalin forensic team te po hril ngal anni ruang omna hi MZU football playground atanga metar somnga borvel ni in ruang hi alo troi chatan to a inquis uluk taka nei ni in forensic expert ten uluk takin ruang endikna an thokani pi vanal ravi tan hril veng pui chuan ruang chhar chu afanu bomek Marina lal chan choi ani ngei thu afin fia bok police incuse atanga lan danin ruang chhar chu achiat to awangin le pon lam lang theia hliam hnu ma engma a hmu theilo awangin athi chan dik tak hriat ani lawa hetiang ani awang hian ruang chu civil hospital aizola ni som pali thlasom pahnih sang ni som ni panga khan athi chan chiang taka fin fi ani theinan postmortem examination tur thon ani hemi chungsanga hian vaivakon police station a case register ni in uluk taka athi chan chuizui ani Marina lal chan choi thina chungchang enquiry nei ani mek lai hian mi engemawzat thuzo ofia anni a enquiry atanga alan danin Marina lal chan choi hian nawa pai mek thu hriat ani a amma ero chu afa paina ero hriat ani lo Marina lal chan choi hian pasal nei atum thu le a pasal tur chu pa upalam pensioner ani thu asoi thinte thu hretu hnen atangin hriat ani a tin Marina in he a pasal tura asoi hi tan hril veng khuale tuidik tak ani lo thu po hriat ani Marina lal chan choi thina chungchanga enquiry a rin hlel pakhat chu zonuam police outpost a ni som paruk thlasom pahnih sang ni som ni panga khan kawani a
heti mek lai hian PRLP ka chu a chen na ina tanga zon thlak thu le Ebenezer Hospital panpui ani thu don ani rang takin Ebenezer Hospital chonpui pan ngal ani a FSL team tenen RLP ka motor BR number MZ01S 4967 Tata Nikon chu rin hlel thila hriat pui tu te hmuh laiin uluk takin motor chhung chu enfi ani a motor hmun hrang hranga thisen kai ni ngei rin chu hmuh ani ta a tu chui hna kal zela AFSL expert team te endikatan size ani ta ani RLP ka chu Merinal chan choi thina chungchanga in hnam hnoi ngei nia rin ani ta ka wangin a chen na in chu ground of belief siamin enfi ani RLP ka phone man lai Redmi 8A chu an chen na in atangin man ani a forensic science and laboratory aizola enfi aturathon ani bok police inquiry a hian Merina mobile phone sim 6909104207 call detail report chu zir chian thatle ni in Merina benhnung bertu chu sim number 7627949735 ni in abia khun hi det ni khat thla som pani sang ni som ni panga dar som pakhat le minute somli am ani a he sim 7627949735 nei tu hi pu RLP ka tansil veng pui in samek le kolosi patanga tansil pem mi in lua kho samek ani ti hriat chian ani mun sang sanga CCTV camera ang te enfi ani in heta hian Tata Nikon var chu Merina i ruang charna MZU compass tanshila ni khat thla som pani sang ni som ni panga khan atlan lut ngei ti finfia ani a he motor hi MZU compass a dar kar ni le minute som pariat chung om ti hriat ani bok Merina i thina chungchanga hian pupe ka hi rin hlel kaiber ani ta ka wangin uluk taka zir chian zui zel ani a helir thei hi Echalen apps atanga alan danin laldu saka len chun mau bok minga register ni in ni som ni pakhat thla som sang ni som ni pathum khan third ownership nei mek tu Joseph Lalrem Moya son of RLP ka scholarship nena noinga singria da sal son ani ti hriat ani bok Merina lal chan choi thina chungchanga hnu chuina kal zela ruang sarna hmuna tang hian Merina lal chan choi ngongru ninge yarin le aha pariat le thisen ninge yarin te chu mu chu ani a achunga tarlan motor chunga thisen ninge yarin le aruang charna hmun evidence lak khom te chu forensic science and laboratory aizola en dikturin thon ngal ani hriat puitu le evidence chi sang sang lak khom en dikna atanga alan danin Merina lal chan choi thina chungchanga hian poi khoina om ngeya hriat ani awangin vaivakon police station a tual thana thubuai zi alu ani ta ani nu chuina kal zela evidence hi chi sang sang forensic science and laboratory aizola thon te chu ni somni pathum thakhat sang ni somni paruk khan evidence examination report donani a examination report atanga lan danin RLP ka motor chunga thisen kai te chu Merina lal chan choi thisen nge yani ti thule ruang charna hmuna ha mu te po Merina lal chan choi ha nge yani ti fi ani bok tin pu RLP ka mobile phone Redmi 8A examination report chu forensic science and laboratory aizol tangin don ani boka det ni som pani thla som pakhat sang ni som ni panga khan pu RLP ka phone a hian pregnancy test kit thalak mu chua ani bok tin Merina lal chan choi tual thina chungchanga nu chuina kong sang sang atanga lo lang ta chu pu RLP ka kum som ruk le pahni tansil veng pui hi poi khoi tu le mo phur tu ber ni in mu chua ani he nu chuina hian tansil YML FSL team ten police te thei top chua an puina wangin an chunga SP Aizawl district le a staff te chuan lom thu an soyani Mizoram chunga
in thana thlenga chuan hei tukarap thlak hi a om donam ni ti tur khopani a an soidan sang sang a chuan merinai hi a chulte phor chhuah sak ani a chutiang khopa in thana nun rong top khok mo in thana rap thlak lutuk mai Mizoram a thleng tlat mai hi abahan poite lul em katia puarel pe ka chau nilo a phena hian midang tu emo inrol an omani he thil chu he tual thana hian midang kan shed ve si lo langsar mi asi lowa aruka in nam noi hi an omani ti hi chiang takin na lang ni in kashia he thil po hi kan police te mi fing jok te hian han chui char sela man chuak ngei te se an che dan hi mo arap thlakin a u chuak lutuk Mizoram thil thlenga tan chuanin arap thlak ma ani khati don nga nianga ka pian hnulama hetianga in thana rap thlak hi hriat tur kala nei meu lo a poi tak zatani he thil ti tu a phena mi in thup po lo om se man chuak ngei se an phu tok hремna poi khoinon le to lo tura hремna pengei ro se ti hi kan du thu sam ani